iyo baravuga ngo kugaragazwa ni uruganda ngo rusya rugakanja abera ngo irebe nimba bavamwo batunganye. Ningi giti ningi mashini hinga cyangwa imashini isya igisheke ngo izikanja igakuramwo uburyo ikabushira ku ruhande, igikasi kigasigara ari igikasi kidafite akamaro. Hiwe uko avuga ngo ni uruganda rusya abera ngo kugira ngo bave mu ruganda baje imbere y'Imana ngo batunganye bakomeye. Aravuga ngo ni uruganda rusya abagabo cyangwa abagore ngo kugira ngo irebe nimba koko. Bibiliya yaje yambwiye ngo nicyo cyatumye ngo Imana yemerera ko iyo barengana cyangwa gura n'ibyago ngo kwari kugira ngo irebe kwizera kwa Yobu ko kungana. Hazavuga ngo iyo banyuze mu gikombe cya Baka ngo Mungu hukivika taji ngo Imana izicambika ibyishimo. Nasomye wasobanuje jambo araba ngo iyo gitambutse mu zahindukira ngo akitegereza intambwe ziwe akaba ngo yego ndatanganye yego mu kigaragazo yego muri Baka aho nari kurira ngo tuke ibyishimo hari wa masoko none yamwereye mwamazi ndatangaye nuko ariko no mu kigaragazo cyawe hova mu inzira y'ibyishimo. Turambura bibiri dusomesha amajyimana Rwandiko Pawulo yandika Abikorinto rwa mbere igice cya 10 n'umurongo wa 13. Rwandiko Pawulo yandika Abikorinto rwa mbere igice cya 10 n'umurongo wa 13. Biblia inasema ngo jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mawazo mwawezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Reka bamfashe gusoma ufite Bibiliya yera ikinyarwanda afashe gusoma iryo jambo. mushobora ahubwo hamwe n'ikibagerageza kizabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucihanganira. Amen. Zaburi ya 52 muheze mikrofone rasome muri Bibiliya yanje Igiswahili nje n'umurongo wa 9 handi ni 11. Biravuze ngo nitakushukuru milele kwa maana umetenda, nitalingojea jina lako kwa kuwa ni jema mbele ya wachao ya wacha Mungu wako. Amen. Zaburi ya 52 umurongo wa 11 muri Bibiliya yera ariko nje mu Giswahili ni umurongo wa 9. 52 mu 11. Yego. Nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze, nzatekerereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari byiza. Amen. Amen. Terani hano muri iyi nzu Mana muri uyu mugoroba utuboneye uburyo n'umwanya wo kuvuga izina ryawe. Abangana gutya ntaco twabasha kuvuga, nta nico twakora tutari kumwe nawe. Ngwino ubane natwe, wemerera imitima yacu kuvuga icyo ushaka,
ubugingo bwacu bube imbere y'amaso yawe bwishimiye, tunezerererwa kuko uri umukunzi w'ubugingo bwacu. Twambika imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kumva ubushake bwawe kuri twebwe. Imitekerereze y'umuntu, imivugire y'umuntu ikurweho nawe, amaze uganire natwe umugore wa none, utwumvishe icyo ushaka muri iki kibanza Mana. Guhura kwacu kutubera ikamba, kutubera uruhombo. Umuco w'isumba zose utumurikire, imbaraga z'Imana zihane natwe. Wowe uje urinda kandi ukaragira intambwe za buri muntu wese, nicyo gituma tugeze muri iki kibanza kugira ngo twumve icyo ushaka kuvugana natwe. Wabikoze kuko wabishatse Mana, ufite intego yo kugira ngo ugere ku cyo ushaka, kuko nta guterana abana b'abantu ntiboterana badafite icyo wagambiriye. Nicyo gituma umugaragu wa yanditse aravuga ngo inyamaswa mu ishyamba ngo iza yivuga ifite impamvu. Ngwino rero ugirire imitima yacu neza kuko uri umukunzi wacu. Hari impamvu yatumye duhura tutazi, tutobasha kumenya, twebwe tureba gusa ibigaragara, ariko umenya hari mu mitima, uzumenya impamvu yatumye tugera imbere y'amaso yawe. Nuko tugirire neza uyu mugoroba none Mana, umugambi wawe wuzure, ntihagire ikirogoya na kimwe kugira ngo ubwami bwawe butumvikana muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo tubyizeye, amen. Dushimye Imana kuko twabonye uyu mugoroba mwiza wo imbere y'Imana, abangana gutya guteranira imbere y'Imana. Ni umugisha munini, hariho ababishatse batabibonye, hari n'abatowe babishatse ariko batateranye kandi bari hafi, ariko kubw'impamvu zatumye bataza ntibisanze hano. Twebwe tugize umugisha rero wo kwisanga muri iyi nzu, Imana yo mu ijuru yabikoze ntihabwe icubahiro. Ndabashimiye ababiteguye, abateguye igiterane bakadutekereza. Imana ibaheze umugisha, hamwe n'itorero mwese abungeri mwabigizemo uruhare kugira ngo natwe tugere hano. Imana ibaheze umugisha. Ndashima Imana yabanye natwe mu rugenzi, twagurutse dutinze ariko tugira urugenzi rwiza rutagoye, rutavunye, dushika kare ariko twahagurutse amasaha asa nakuze. Imana yabikoze ntihabwe icubahiro. Tuganire amagambo dusomye, umwanya utari buje kuba muremure kubera ko tuza gukora ibindi bikorwa nyuma. Shimiye abo twabonanye, inshuti aba hano kuri musozi n'abashitsi twazanye nasanze hano baturutse Bujumbura, bavandimwe bavuye Nyenkandani, Kavumu. Imana ishimwe kuko twahuriye mu kazi kayo, amen. Nari mvuze ko turuze kuganira amagambo Imana yashize ku mutima yo kubasha kwihanganira ibitugaragaza, kumenya kwihanganira ibigaragazo. Iyo umuntu aje gushima, ni nyuma y'ikigaragazo, ni nyuma y'icyamugoye, ni nyuma y'icyamunaniye, ni nyuma y'ibyari byamuteye ubwoba, ariko nyuma yabwo akavuga ngo reka nshime Imana. Kandi abataza bashima ngo bahamagara abantu bose, suko bataba babuye n'intambara zingana n'iz'abashimye, ahubwo imitima yabo ntiba yabemeje ko bagomba gushima Imana, kandi ntibaba babitahujwe n'umwuka wera, ariko nabo wo kumva imitima yabo ibo yibwira ikabemerera bagashima, wosanga bingana n'ibyo abandi bashimye, amen. Suko utaba wahuye n'ibyakunaniye, suko utaba wagize ibyago, ahubwo nuko utaba wabimenya gusa ngo ubashe gushima Imana.
nasomye ijambo ry'Imana Paulo yandikiye abikorinto abahuguza aya magambo twasomye yo kutagira ico baziremera cyo tuma bava imbere y'Imana. Bibiliya ivuga amagambo meza ikavuga ngo sinshaka ko mutamenya iby'abambere abakera bababanjirije, ngo kuko bose baciye muri ya nyanja yigabanyijemo, bamwoye amazi y'urutare, bariye manu, ariko ngo barangize ngo ntibashika mu gihugu cy'isezerano. Barivovota ngo Imana ntiyabishimira. Arababwira ngo ibi byababereye kugira ngo bitubere akabarore twebwe abiki gihe ca none, kugira ngo tubashe kumenya kwihanganira ibitugaragaza. Nasomye Bibiliya imbwira ku magambo umwanditsi yanditse mu Kiswahili, aravuga ngo ni mateso ya mwenye haki. Kwa nini mwenye haki kujaribiwa? Kubera iki ukiranutse, umukiranutse ahura n'ibigaragazo. Ndavuga ngo amagambo abiri gusa imara nsoza. Iwe yaravuze ngo ibigaragazo biza ku mwana w'umuntu, ngo kuko dufite inkomoko y'isi, ngo uhereye ku kuremwa igihe ca Adamu, ngo kubera ko Adamu na Eva bamaze gucumura, uburibwe n'uburakari no kurwara no guteseka ngo biza ku isi. Paulo yaravuze ngo byatumye abantu bose kubw'ibyaha badashikira ubwiza bw'Imana. Amen. Iyo baravuga ngo nuko bafite inkomoko y'isi, nuko bakiri mu isi, nico gituma ngo abizeye, abakiranutse, abera wawo ujaribiwa. Amen. Kubw'isi yaguye muca, nico gituma ngo abantu bagomba kuba bahura n'ibigaragazo. Aka kabiri, umwanditsi we ukavuga, aravuga ngo nuko ngo Satani ari we mutware w'isi, ngo azahora agerageza abagaragu b'Imana, ngo akazana ibigerageza, ibishuka, ibigora, ibinanira abana b'abantu, ngo kubera kuko ari umutware w'isi, kandi ngo akaba ariyo mwana w'abantu bagituyemo, ngo bagomba kugaragazwa kuko Satani akiri mu isi. Aka gatatu, iwe yavuze ngo ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Haravuga ngo n'ubushake bw'Imana kugaragazwa, ngo kugira ngo igerageze abagaragu bayo ko bakomeye, kugira ngo ipime kwizera kw'abera, kugira ngo ipime kwizera nimba gushitse. Nico gituma Yakobo yavyanditse, iwe aravuga ngo muza mumenya ko ari iby'ibyishimo ni mugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Muza mumenya ko ari iby'ibyishimo rwose ni mugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Iwe aravuga ngo Imana ngo ikoresha ibitugaragaza kugira ngo irebe kwizera kwacu. Ika kabiri, ngo Imana ikoresha ibitugaragaza ngo kugira ngo twebwe tuve mu cyaha, ili tutubu dhambi, kugira ngo imenye neza ko duhagaze neza, ngo izane ikigaragazo yeye ukiruso. Hari umwanditsi wanditse asobanura rino jambo Paulo Yakobo yanditse, iwe aravuga ngo kugaragazwa n'uruganda ngo rusya rugakanja abera, ngo irebe nimba bavamwo batunganye. N'igiti n'imashini hinga cyangwa imashini isya igisheke,
ngo izikanja igakanja igakuramwo uburyohe ikabushira ku ruhande, igikasi kigasigara ari igikasi kidafite akamaro. Hiwe uko avuga ngo ni uruganda rusya abera, ngo kugira ngo bave mu ruganda baje imbere y'Imana ngo batunganye bakomeye. Aravuga ngo ni uruganda rusya abagabo cyangwa abagore, ngo kugira ngo irebe nimba koko. Bibiliya yaje yambwiye ngo nicyo cyatumye ngo Imana yemerera ko iyo barengana cyangwa gura n'ibyago, ngo kwari kugira ngo irebe kwizera kwa Yobu ko kungana. Nicyo gituma ari kubwira Satani kayibwira ngo kwemereye byose, nguhaye uburenganzira genda umugaragaze. Amen. Sisi tunapitia katika majaribu kwa mapenzi ya Mungu. Ariko nakundishijwe n'iri jambo rivuga ngo mumenye ko ukibitugaragaza ari rusange. Amen. Kandi rimwe na rimwe abantu ntibaze bamenya uburyo bwo kuba mu kigaragazo. Hari abananiwe mu by'Imana bakavuga ngo yananijwe n'iki kigaragazo. Muri urugezi dufite wo kuja mu ijuru, dufite abicaye bavuye ku ntebe batakiri no kuzibasimbura, bagiye ku ruhande iby'Imana barabiparitse. Iyo mubajije umubaza ngo niki cyakunaniye, azavuga ngo nawe niki kigaragazo kirananira mvamo. Ariko siko yeme titubafite abantu bameze gutyo. Niki kutagikomeye, niki kutagisenga, akakubwira ngo jewe sindoba no senga gute. Nimwe muze mugomba gusenga, nimwe mugifite amahoro. Jewe nawe n'ikigaragazo cy'umugabo, umugabo akavuga ngo nawe n'ikigaragazo cy'umugore, umuhungu akavuga ngo nawe n'ikigaragazo cy'umukobwa, umukobwa akavuga ngo nawe n'ikigaragazo cy'umuhungu. Nta numwe udafite yo kwegeka impamvu zatumye nanirwa mu by'Imana. Ayi Imana yanje we. Amen. Umuntu wese uri mukumubaza ngo niki cyane tutagikomeye mu nzuru rugenzi ko bagazuririmba neza kera, niki cyakubujije, akakubwira ngo nananijwe niki ngiki ikigaragazo cangezeho kirananiza. Ariko umukundu Paulo yavuze, Bibiliya yanje yambwiye ngo icatumye Paulo abwira abikorinto ayo magambo ngo kwari kugira ngo hatazagira icyaha bazakora ngo bavuge ngo bogikora ngo Imana ntibahanira ubwo ngubwo. Imana ngo izayemera ko tugaragazwa ngo ariko ikaducira kanzu, siko bire Kinyarwanda yavuze, ngo kugira ngo tubashe kwihanganira ico kigaragazo. Kandi rimwe na rimwe ubu ngubu umugore umwe baravuze ngo ndabiretse. Niki ubiretse gute? Batumugabo. Abandi bagabo bakavuga ati naje ndarambitse. Seje undi sibwo nari kumubwira ko ari umwe wavuze ngo iwe ngo yarakijijwe ariko ngo amare ngo asigarana. Pati wasanze yaranciye amaboko singi kubitana gusa ariko akamunyoreka inyunguti. Umugore yambiriza wakavuga ati se kunyisha, bati nje wacitse amaboko, yanciye amaboko. Agafata gutyo wabakambiza bati se bigenze gute, batoya nigeze gukubita se. Umve tawo tobona impamvu nimwe yo kwegeka abana, ariko bavuze ngo semeni amena. Ikigaragaza ni rusange jama. Amen. Nta mpamvu nimwe wabona ni rusange, abandi barakomeye. Bibiliya yaje yambwiye ngo Imana nizire katugaragaza, kandi ngo nizutuma ibasha kureka tukihanganira ico, izidushira inzira kugira ngo tubashe kucihanganira. Ne waivesa bela tizire katugaragazwa ngo biruta kwihangana kwacu. Inyawe
ntiyo dukorera ibyo tutabasha kwikorera kuko ngo ni umubyeyi mwiza. ntiyo twebwe tuba turera abana ukaba utonyweza agasenke k'amazi ngo aje kukazana, yo kunda ko tugaragazwa se biruti ko tubasha kwiyanganira. Hapana, izireka kiriya ko kikugeraho kubera ko kizi kuzociyanganira kandi ngo ifite izira. Mungu kuita umva kuntu gaswari kanje ko kambwiye muri bana mu gaswari ukuntu bavuze. Havuze gute mu Kinyarwanda pasteur? Mu Kinyarwanda havuze gute ngo izigira gute kugira ngo tubashe kuciyanganira? Hano mu Giswahili yo havuze ngo akarongo kanyuma kico nici ugasome witonze neza 10:13 numara uje ako karongo gahekera nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo mwebwe nikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucihanganira. Pamoja na jaribio lilo, Mungu atatokezea mlango wa kuacha tupite. Ngwiziwa ashakureka ikaduchira mizira. Ngaka kanzu mime yavuze. Ngo pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokezea. Mungu atafanya mlango wa kutokezea jaribu lile. Tizareka turi kumamwo, Mungu atafanya jaribu lile. Kugira ngo tuzongere dushime Imana izaca inzira yo kuva mu kigaragaza. Kandi rimwe na rimwe abantu bari kuvuga ngo we cyamugumyeho nuko utarakomera ngo wihangane. Amen. Bati njewe usena kunga kari ku mutima. Bati njewe sinzi uko nabaye, sinzi impamvu ndimo kugira gutya nkabona ndaguye, nagira gutya nkabona ndageragejwe. Hebene mu makanisa ndimo kubishira kuba pastor. Bati njewe sinigeze nkomera na pastor barananiye. Ba pastor nabo bati njewe kanisa ryarananiye kubera abakristo. Hino Imana ta muntu n'umwe udafite impamvu yikoreye y'ibigeragezo ahagaragaza. Bibiliya yatubwiye ngo ni rusange ku bantu. Bibiliya yavuze ngo dufite igicu cy'abahamya ngo bahagaze hejuru yacu tukajya. Yavuze ngo dufite igicu cy'abahamya bagaragayeho kwizera kandi basize ibigeragezo. Barahagaze bangana bakigabo ngo marwanira kigabo. Barasinda ngo bamare gusinda. Imana Mungu katika karibu hilo ngo Mungu atatukezea. Maana ya mwisho. Semeni amen. Abandi bakabishira ku bakecuru, abandi bakabishira ku basaza. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nta kiza kitugeraho kitari rusange. Abaza bahagarara mwibagi bagahagarara gushima Imana ko batsinze ikigaragazo. Bagaguruka mu gitondo bakavuga ngo ngiye gushima Imana. Wa muri mzavuze gutokera Imana. Umuntu umwe yaratangaye ngo ambonye ngiye gushima Imana. Ko gutangara. Hari akajambo kantangaje.
arajambo kandangaje hari umwanditsi wanditse ngo mu bintu biza bitangaza Imana ni ukubona twadushima Imana mu gihe dufite ibigaragazo. Amaguru adakomeye ariko ukamva ngo ari ku mutima waje uracari maso. Amaboko arimo karaka. Munsi umwe naje naraye mu nk'iminsi kitandatu. Ariko iminsi itandatu kuje gushira. Tumgiramwo sije ngazingaye zo kubwiriza. Tuma abana murebe ibitabo byose nabonye bukavyo. Paulo mukuntu yanditse. Semeni amen. Amen. Yaravuze ngo zambereye byiza umunsi nafunze. Ngo kuko bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi. Ngo zampesheje no kugera kwa Kaisari. Ngo mbwiriza abasirikare bako kwa Kaisari. Ngo ntari mfite umwanya wo kubabwiriza. Ngo ariko Imana iciriza ngerayo. Ngo ngere ndababwiriza. 28 ubutumwa bw'ibyiza kuzora intumwa. Yaravuze ngo nanje byangiriye umumaro. Ngo ubutumwa bwiza ntibwigeze bukorwa n'isoni ngo cyangwa bufungwe. Cyangwa nigeze bufungwa ngo ahubwo byangiriye umumaro. Bona uburyo bwo kubwiriza ngo naho ntari ngomba kubona. Ngera kwa Kaisari abasirikare ngo ndababwiriza. Amen. Amen. Semeni amen. Hallelujah. Muvuga ngo amena. Amina. Muvuga ngo amena. Amina. Biri mu gusanga igitangaza gushima Imana. Akavuga ngo nuko we yabonye ifaranga zo gushima. Abandi bakavuga ngo nuko we yabonye abamufasha kugira ngo ashime Imana. Ariko yeye sivyo. Nawe igeragezo cyawe ni rusange. Nuko gusa utatahuye gushima Imana. Kandi ngo njizire katugaragazwa biruta uko tubasha kwihangana. Nukuri kw'Imana. Ngo iziducira kanzu kugira ngo tubashe kukivamo. Icumu ryango yonyine. Kugira ngo tubashe kukivamo. Amen. Tiwabashe gusa kumenya kwihangana. Ariko ibanya kwiwe. Nawe uba warashimye, nawe waramagaye abandi bantu. Taruka kubwira abantu urabwira ngo nukuri kw'Imana tuzi gutahura gushima Imana. Uwazuka mu gitondo kamashima akavuga ngo muzana babwira igitangaza mbonye nono. Mbonye igitangaza kirantanga ndatangaye. Abana barasohotse hanze. Mbona naje abanje baje bacafuye. Ko muri ico gitangaza cyo guseka ngironsa. Bati Nick badishimye Imana ko abana banje nanje bacafuye muri uyu munsi. Nabitegereje cyo basohotse mu bandi bana ubwagiye muri maternelle cyangwa utage muri maternelle. Ariko nabwo bwarutse bwacafutse mu bandi. Ariko bo kugaye. Bovuga ngo wabuze ico ushima. Ni? Ni kuri bovuga ngo wabuze ico ushima. Cyangwa Amen. Nukuri. Ariko ufite uwiba utaragera hanze. Ungana n'uwawe waryamye gusa. Azagaburira mu masonde cyangwa nakamugabura mu masonde azayegurira. Itazarifata, tigeze rifata na rimwe. Ahora mugaburira ijosi riharigira gutya. Ntazi nimba ari nyina cyangwa se ndazi bakurwe ntazi n'abari munabiwe. Iyo tanga uvuze ngo wabuze ico ushima. Iyo vuga ngo jewe natangaye ngo umugore umwe yaravuze ngo yaba ngo bingumba ngo yaravuze ngo yaba yarabonye nawe ngo umwana ngo namara kumubira ngo nshaka apfe. Timumva ko umugore uwo museka. Akavuga toya yewe. Naje bonyita ko nabyaye nyina wa naka ariko ngamara gapfa. N'ubundi barabaze banyita ingumbi zikazizimuka. Wumva ukuntu bitandukanye. Nawe byaye indayekana akagaza nk'umunani 9 7. Tazi imbaraga zo gushima azayumva ari ibisanzwe. Azayumva ari ibisanzwe. Uwo niyageze kagaragaza wacamuremerereye. Azayumva ari gitangaza yogira kimena kabona umwana gusa. Umva wa mugore avuze ngo cyo gusa. Basi ngo kamwitirira gusa bakamara kumwitirira. Bamara bakamushingura. Batereza yende. Batereza inako. Akamuka ngo no shima Imana. Katika jaribu hili. Ngo ntiza yemera ko tugaragazwa.
ngo biruta kwihangana kwacu. Amen. Kwizera dufite tiyemera kutugaragaza biruta kwizera kwacu. Pastor, ndetse turi mu gusanga bamwe ngo dose yapfuye ngo kaja kugushikisha. Naratangaye numvishe ngo umuntu wapfushije ngo aja kuraguza. Kuraguza. Nuko dukora yawe. Hana nabwiruza ngo ninongera kubaka izo nendera sabuye kere. Ngo nzabadike ibintu kinyobo. Ainde boy sheni ampula. Uzizo ko karasambuye kera. Nuguterekera no gushikisha. Nyuma bibiri imaze kugera iwacu ubutumwa bimaze kugera iwacu muri 50 umugabo ngo azamagara bakamubwira ngo naje nemeye undi akaba ngo naje ndemeye bwo wemeye. Hari abatigeze babwirwa ngo babwirwe ngo ijambo ry'Imana rivuga gucya ngo reka icaha nkuko Imana yagaze afata abagabo umugabo ngo umwe kubana yarambwiye ngo bana abasinzira bapfuye yarambwiye ngo bagaze bahamagara umuntu agamagara uraginka hakujya ku musozi reka nanje cyo kwemera ubwo nakawi umuntu umugabo mbamagaye ku musozi ngo aremeye anti ari camujanye reka utuje ndemeye Imana itaratumanye murenge we semeni amena Amen. mva mbabwire bano bantu duturanye twahunganye twese tuvire hakurya. Hari ababo bari umunyu wo kwemera. Hari ababo bagura utubutura kugira ngo bemere. Hari abandi bahawe amashati ariko iwacu ninde babwiye ko ari umunyu twariye. Umunyu w'iwacu wo kwemera uzobaze. Hari umunyu wanezerwa uko kwemeza abantu. Bagaze baje Fizi bakavayo bafite n'ingumurenge barengiriye ruguru bagakongeza ubutumwa bukumvikana. Batari umunyu cyangwa kabutura yo Imana gusa ikagera mu mitima umuntu akaza yumva Imana ikavugana nawe none ubu nyine abantu bari mukora k'Imana yahura n'ikigaragaza cy'umwana wagwaye ngo agiye gusikisha. Sinzi umuntu werutse kumbwira ngo arandu muza muja ngo kureba ngo kubantu ngo babahaye isumu ngo yashika gatwika ibintu kwisane wakabivugiraho. Nje umutima warambwiye ngo umuntu n'umupfumu muza muja gushikisha ngo umwana ngo yarasega yariga hari ibiki. Paul yavuze ngo kigaragaza ni rusange ku bantu bose. Amen. Ni indwara ni rusange n'ukuri k'Imana ngo ntishobora tiyo kwemera ngo ko tugaragazwa biruta ko tubasha kwihangana. Tibasha kwemera. Amen. Amen. Tiyo duheza ibyo tubasha kwihanganira. Ntibishoboka gusa tiwihanganye kandi gumaranirwa kwizera. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo ni rusange n'ukuri kw'Imana kandi mu bantu. Muriya abantu rimwe na rimwe ntibazabasha kumenya agaciro k'imbaraga z'Imana mu mitima yabo. Agahora asa n'uwirwanirira uko bukeye n'uko bwije. Ndetse yanabona burije akaba yavuga ngo mugabo yigaze kuvikaremi agiye muri Zura ari mu modoka zazindi za fimbo z'amakarisori none kurya igenda ucyanwa ataresha sikaburimbo penda kaburimbo zigira gute nawe agakuru yagenda runo rwande agasunika akumvira gato bati nanye mbakuri karemi ndabahutsa gutya yari kigira ngo itembe kayigarura yagira ngo itembe rwande gasura kayigarura ngo
ngo aje gushikana ngo kuramutsa abandi bantu niki amabavu karava agaruka kuvikane kugera mu nzura yariko agira kuja gusana kura agasubika agakura kansontinge kura niwe wafashe gusa Amen. atari ubushake bw'Imana kandi tizayemera ko tugaragazwa biruta kwihanganira kwacu titwogaragazwa biruta kwizera dufite ico ufite abandi baragitsinze nawe ihangane kugira ngo gira amashimwe nawe ku mutima ico wayumva si ukubita gucura kuvuza sha ico wayumva kikuremereye nukuri kw'Imana bari abashimye si uko bari bafite ikindi cyatumye bashima si faranga zari zatumye bashima kuri ico kigaragazo hoyaye ahubwo nuko gusa bacihanganiye baragitsinda kandi mureke mabwira gutsinda ikigaragazo Yakobo yari kwavuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako iwe nambwiye Yakobo yarantangaje pastor Yakobo yagaragaje ikigaragazo ngo avuga ngo ninki safuriya y'ubwarike safuriya y'ubwarike ngo ntizisha ngo ari uko ngo bingana n'inzara y'umuntu umuzima isafuriya yamisha ngushe gusa kubera ko umuntu ashoje cyane izisha kubushake bwayo icyo gituma nikigaragaza ngo kizaki kuva ku bushake bw'Imana izikigubishaho mu gitondo kakivukana Paulo yaravuze ngo nagumanye nacu imyaka ingahe yagize igishaka ngo cyari kumukubita si imyaka 18 imyaka 10 n'ingahe ngo yagumanye n'igishakwe kandi ngo ari intumwa ya Satani ngo yahoraga imukubita ku mwana n'ingoro Yakobo yakavuga ngo kizagitukurwaho kubushake bw'Imana kubera kuko yabishatse gusa kubera igihe cy'ubushake bw'Imana byageze ngo kikatuvaho apana si kubushake bwawe wowe ihangane gusa ihangane yewe nige kandi natangaye intambara habe n'abarwana intambara zo hanze izingizi z'abasoda amasaha yo kuja gunga kwa aduwe nico gazarasa cyane nukuri azara ukatira ngo no barimbura ubutaka bumare naragiye nukugira ngo bakange mutege mukiye mutekereza ko bamaze yerekereyo habe n'ikigaragazo yo charge gikomeye hari ijoro kiza gikutugiriza cyakutugiriza nukuri k'Imana ukavuga ngo ntibuca ari umunsi umwe cyamfatiye kugu hano mvuye ikambo ngiye gushe kwa Byandike hamaze kiramfata ni mugoro wa saa 11 za mugoro namiriza mu mucamo wo kwa Byandike nyine saa 2 z'ijoro kana ngo ari kigaragazo kiranga ubu kana ngo batibuca ni bari basikiza bakare Amen.
Amen. Amina. Nuko yansubije niyo ngene ndamara ngani gupfa abana ikambi bintambara yo gutuma urugo rwose nyuka ngo wakoze ku mwana mutinga ngiye kuvuga akajambo kamwe ryose mwihangana. Amen. Ntakibasha kutugeraho atari bushake bw'Imana kandi ni rusange ngo hamwe n'ico kigerageza ngo izibasha kugucira kanzu kugira ngo ubashe kukivamo. Iki gutugirije ngiro nsa iki kuremerereye nawe Terezo hihangane kirashira nawe ugira amashimwe amashimwe yuzuye Ubwo yabitindije kwari ukugira ngo ituremere amashimwe yuzuye. Haleluya! Niyo mpamvu bizabitinda gusha kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye. Amen. Bizabitinda gusha ugateka ntibishe n'imbere y'Imana. Nigeze ngera ahantu hamwe sanga umugore umwe n'umugabo bafite ikigererezo cingo nitazisha. Umugore yari kantisha akarika abandi bagacumba bakaryama inkono itarasha mbere y'Imana. Abandi bagahisha bateke carimo bakagaburira abana ari muri aya hapepura agapepura tirigerisha. Umugabo akabanza gasohoka kaje kumufima gato ni kiza gituma inkono idasha wewe ayingo mara musi turagera we. Amen. Dusange inkono ndizisha n'imbere y'Imana yego byafiriye kuziko hanze ariko Imana ari kutaka ngo birangamira bitiza irabitiza abana bagasinzira batoze nyine yaritsekara kugira ngo abana babashe kurya bose hakaba ngo ndaje guhisha shira amazi babarya bwozu tuvuge bujyane abandi bana bagasinzira bugasinzira mu kirambi ku kirango bugasinzira mu kigo abandi bakaba bagakinga kumva kuzekare kwanaka no kwanaka bakuzekare barajya niki cyawe kuko ndahishiko nikigaragaza mu kira kimera bavandi kizakiza gahoro ariko ndirusange. Amen. Abandi baciye muri cyo kigaragaza wowe waraniwe barihangana kandi barakomera nuko ni mukomera bavandi hamwe ngo nicyo kigaragaza mwizo gucira kanzu. Amen. Kugira ngo ubashe kukivamo. Amen. Mana yanje we mwizi cinzira tishobora ngo kutureka izi cinzira aho tugomba guca ngo ngo turemera amashimwe yuzuye. Ubwo yabitindije kwari ukugira ngo ituremere amashimwe yuzuye. Sibira kandi Ubwo yabitindije kwari ukugira ngo ituremere amashimwe yuzuye. ihangane gusa. Amen. Kandi banganire mu kigaragazo cyawe kibere mu somaso utaje kuva imbere y'Imana ugacumura. Abenshi mu kigaragazo nico gibaza biduvovota kabamukayo n'abandi tuzi bagiye bahanguka isezerano ryatinda cyangwa ikigaragazo muzi ko natangaye n'Imana. Imana ari igitangaza ishobora kuguheza isezerano ya Marika ari hambira yonyine kabango nzarireka ndebe niba zagihanganira kikabigaragaza kandi byari isezerano.
kikagukanja saa sita kikagukanja nimugoroba kikagukanja ihuzu zigashira umunsi umwe yakugura ni kubuhamya bavanye nimugoroba sisi akora kuvuze nabi nimugoroba sisi kubera iki ipataro zashize neza ipataro ngiye kwamikira pe ditisi hano murawa hari urushenga ugira gutya kama mbona nimba nizosha mwira hano mwivi none unatekereza kuzi n'igisiga kama wakugira ngo ushike mu kanisa ni sinzi n'igisiga ahubwo nosi amen ndetse Imana umungu wadata wacu wari mu kibito cya Kongo cyagana kiri kandi anyohereza ishatsemo kumagufi y'umweru ifite imifuka ibiri hano ariko icitse ikoro ndagenda ndayikura mu ikoro barayishobora sizi kungana barayishobora bakamara bagapindari bayigira kono yangize imeze gutya ndavuga ngo ibibazo byafatishije gushaka ibonetse natwe tumaze gucika ruguru nkumva ndabyina ariko se patara uca umuzungu ndavuga ndi tiyo kwambaye ifaranga zifata yo yacu Imana abandi mu Rwanda bagapfa 2010 2011 2013 2020 2025 akatamtikana Trump faranga Leo miaka 20 kirashira na namutagenda mugara ko patara yaje turaba imana zireka kwa rukende mwana mukisa kugira ngo rebe nimba tubasha kuyagana neza amen ngo Mungu ukivika taji ngo Imana izicambika ibyishimo nasomye wasobanuje jambo araba ngo iyo gitambutse mu zahindukira ngo akitegereza intambwe ziwe akava ngo yego ndatanganye yego mu kigaragazo yego muri baka aho nari kugira ngo tuke ibyishimo hariho amasoko none yamwera mwamazi ndatangaye nuko ariko no mu kigaragazo cyawe hova mu inzira y'ibyishimo gusa no kugwasha kuyanga kandi ni rusange abana nabo barakibonye Imana ibafashe